Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Faham? Hoi hai, siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dah bertebiat? Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah. Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Cip, kalau tak boleh kerja overtime pun tak apalah, Cip. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cip punya buah. Dadu lah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu. Kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cip.